Badar masanya ngeyuran Yahudi kafir kaji mengimpor kaji jika pengenabi Allah kafir kaji mengimpor kaji jika pengenabi Allah Nabi maju dalam perang kejam takut si kafir Hamzah dalam lakuan kurang sandatanya oleh Allah benar Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi atur kuda berpasar maju dalam perang sabil Allah Nabi ngayuh pegang tanda perangan si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Badar masanya dayuh perang Yahudi kafir kaji mengimpor kaji dikepung Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji Allah tetap Nabi Muhammad tinggal nang Madinah tunduk perintah Allah keyupan dan bukti Allah Sidon Nabi dalam perang keperang agama Allah agama Islam dan sayang kawafun Nabi Allah Nabi ngayuh pegang tanda perangan si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Badar masanya dayuh perang Yahudi kafir kaji mengimpor kaji dikepung Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji Allah Ali bin Abi Thalib keangkat ke pahlawan tegak hadapan dia Zulfaqar ke penari Allah siga ke sintang kafir dalam tanah kadina bersikat kafir yang adam pingsan kanan Sayyidina Ali Allah Nabi ngayuh pegang tanda perangan si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Badar masanya dayuh perang Yahudi kafir kaji mengimpor kaji dikepung Nabi Allah kafir kaji mengimpor Allah nasi di Abu Lahab musuh orang Islam bangkit dalam kebadan isi nanti bangkit Allah kafir yang hidup di pun takdir pun berkumandang Allah Nabi ngayuh pegang tanda perangan si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Badar masanya ngayuh perang Yahudi kafir
jadi menghimpun kaji di kampung Nabi. Allah kafe jadi menghimpun kaji di kampung Nabi. Allah Nabi maju dalam perang mencetak kursi kafir. Hamzah kalah kuat kurang sampai kadang Allah Bunda Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi. Hantu kuda berpasang baju dalam perang sabi. Allah Nabi nayu pegang dan dapat si kafir. Batu jodoh Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Pada masanya dayung perang Yahudi. kafir Jadi menghimpun ketiga di kampung Nabi. Allah kafir menghimpun ketiga di kampung Nabi. Allah tetap Nabi Muhammad tinggal dan Madinah untuk berita Allah dayung perang dan rahmati Allah. Jika Nabi dalam perang kepada agama Allah. Agama Islam sudah sayang kawan Nabi. Allah Nabi dayu pegang perang dan perang si kafir. Batu jodoh Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Pada masanya dayung perang Yahudi. Kafir kaji menghimpun kaji Di kampung Nabi, Allah kafir di menghimpun ketiga di kampung Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib keangkat ke pahlawan tegak hadapan dia Zulfaqar yang menarik. Allah sikap kesintok kafir dalam tanah dingin bisikan kafir yang ladung pingsan karena Sayyidina Ali. Allah Nabi dayu pegang dan dapat si kafir. Batu jodoh Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Pada masanya dayung perang Yahudi. Kafir kaji menghimpun kaji di kampung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun. Di kampung Nabi, Allah nasib dia Lahab musuh Islam. Batik dalam perang Badar disilang ketibangkit. Allah kafir ladung diplum takdir pun berkumandang. Bendera maju dalam perang sabi. Allah Nabi kayu pegang tanda perang si kafir. Batu jodoh Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Pada masanya dayung perang Yahudi. Kafir kaji menghimpun kaji di kampung Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib keangkat ke pahlawan tegak hadapan dengan Zulfaqar ke penari. Sehingga kesintok kafir dalam tanah dilaksikan kafir yang ada pingsan kanan Sayyidina Ali. Allah Nabi dayu pegang tanda perang si kafir. Batu jodoh Ramadan
Allah kafe jadi mengimpun kaji di kampung Nabi. Nabi maju dalam perang ngecam kaku si kafe. Hamzah karena kuan kurang sampai tanya ke. Berdoa Abu Zubaida berantar ikut Nabi. Hati kuda berpasang baju dalam perang sabi. Allah Nabi ni tegak. Allah batu jodoh Ramadan dua hijrah Nabi. Pada masanya dayung lagi Yahudi. Kafe kaji mengimpun kaji dam di kampung Nabi. Allah kafe kaji mengimpun